youtuberi, evo nas ponovo u Serbian Gameplays MT. Što se tiče današnjeg klipa, snimat ćemo istoriju Srbije i srpsku revoluciju uopšte. Evo sad ćemo da vam pokažemo nešto, samo da vidimo gdje. Pokažemo? Evo, će vi pokažemo, sve ćemo vi pokažemo, čekaj. Evo ga, vidiš, znači, od 1804. do 1835. godine trajala je ta usrpska revolucija i tada su nas onako svetske vlasti jebavale onako, a naš predsjednik, pogotovo Turska, tačnije naš vođa bio je Vučić Aleksandar. Pozdrav youtuberi, evo nas ponovo u Serbian Gameplays MT. Danas ćemo pričati o srpskoj revoluciji, istoriju srpske države. Evo. Da vi pokažemo. Se vidi? Vidi se, brate, pa je sve. I 1804. godine do 1835. Srbija je bila pod opsadom Turaka. Ne samo, to je jedan deo kada smo bili pod Turcima, kada smo se oslobađali od Turaka. I jedan od najvećih vladara u tom trenutku je bio Vučić Aleksandar. Mama, aj pomeri se. Jebi ga, mama, ne može, i vidiš se, beži napad.